megalayapost.news. Mentah kasing kakak lingsu nya umroy airport Shipang Klasawajur daga bom kaksing bat kajing pawar hadian bakino ilam ka All Meghalaya Karate Do Association lembat kiki kipa bahi yang hasam kilap diang burom miki arngut kirang ile kai karate hadian kajing la ban yo ban kori kajing job bat katakma nagarun san ile kai blatip kum katen kaden junior under 21 bat senior South Asian Karate Championship arajara punrio belalong hanong ba Dhaka Bangladesh kani kadi kajing pediang burom yo Daniel Dabyang Bha Warjuri ubal yo ban kori katakma ksiar hakakerdan ile ka jongga boys junior individual committee 68 kg baru yo Gideon Tempuy ubal yo bankur ya kata kemarnong na kakerdan yakun jongga men's under 21 individual kata kumban chupen kan mau baka jingyo olat kini ki arngut ki samla ka amka panmi khmat ya ka India chagani kerunsan yakun kade hedian ka jingla ban pau bat bani lekai bha ka jongki hakilempung yakun ki belalong menta ka senam nakaliang Gideon ula sha jiet ban yakun hagani kerunsan yakun hadaka hadian bolo yo ban khori ka takmak siar jongka 5 KIU senior and under 21 national karate championship arajara pun rio ka belalong hanong ba Delhi menho bunai rempang ka bau Daniel pan ula yo ban khori ka takma rupa na ka kerdan yakun ka individual committee junior 68 kg category jongka 5 KIU sub junior cadet and junior national karate championship arajara pun rio belalong hadirudun hau bunai jelio mentau senam hagani kejingwan pai selayeng kalajaran khat bakini ki arngut klei kendu lang ya working president ka Meghalaya State Olympic Association ha Kolkata ba John F Karshing ki balawan pai lang daga ju keling su menta kasi rungkat ke MLA ke East Shillong ka Dr M Amperin Lengdo baru MDC Barim Kamalki ba Fantin la kadong hari kasni ke bakaman bhai ni namar ba manta kasni kini gini arut ki khale ka jong All Meghalaya Karate Do Association kai Daniel Dabyang Bha Warjuri ba i ba Gideon Tempuy ba gilayo ban leg bi khmat ban hakani yakin dia hakar dan South Asian Karate Championship kabalong Dhaka Bangladesh bat ka masutura dia kalau hakani ke jingle jongki gilala ban job ka bai Daniel Dabyang Bha ilayo yu gold medal haka junior minus 68 kgs but i Gideon Tempuy layo yu bronze medal haka in men hapoka individual kata under 21 years haka ni ka South Asian Karate Championship kani ka dikasin ka balai ka baningkong bayo hangtu ide i wanda hun shisha mau boleh pa ada kenjailen lingdo maulai but mentakani ka sin ka balai gini ki arngut layo but try ka turu tang haka South Asian Games pati damang lenza bai banshan langru ka job medal tang bakani ba ka kamdai ka South Asian Games kani ka di ka South Asian Karate Championship ka job ju kini dengan thai kandang emersim susu ya baru ki biru ko mafitte bi mantangi ka team ju ngili ka don apo ka team preparation na manta ka 39 national games bangai skam bagani ka job ju ki manta kanti ka nyaram pha ko fin chutte bi hakarti ka bahi adu ka di ka WKF World Karate Championship ka bawar ka wan ka Asian Karate Championship bat kani ka di ka balai ka South Asian hadin ju kini arteli ti matabun sien hi long hakani ka South Asian ka India ng sit kham dominate hi mangi na mar laki partly kiri yodana support South Asia ka India ka di ka way na kiba ju top ka medal tali ti manta ka sien rukum ju hi ka long bat nga sotonat pa begini na junior gilala ban le kai pha ban job mar hang ni mar kiton kum kiri kum ka Pakistan ka Sri Lanka Nepal gini ru di kiri ba ju job medal tang hang ni but even adu Asian level gila ju job medal dapat kerja suplemen kalau kerau mega preparation yang kini ti kelas sang lalu bagi dang red kalau pilih kai kini duduk dang song kelas 1 kelas 2 ti ya train ki la ki post nem ti but tuntai la train kila job ki regional nang ta kila job ki north east nang ta di kila ka bakhadu kong minta kat bagi nang he kila nang gain to experience kila job sehingga ki nationals dealing bagi job ki nationals ni but sakoi da ka jingarap jong government lu menakani ba ngilala balik national preparation tikala nang bu susu iki tikawara su ka igi ka baki nang la man kai khamha ta jingero support na government ting hiyo uni so bangi i minta ki lingba jung kini angut minta kala kiwi wi kala kring ka mesin ko joki bikin tristam ninge bang nang la man kai khama su bat ni nang wara su ki medal ki ba yakin level ki ba khamnya kalau ngi ka bakman ni bani kani ki beri bani wan ni ban support wan sauna ke airport hadi ga tournament ni Kamtam Bandon tu kami Madam Amperin, Sir John Karshing, kalau ke bapen
motivate ini menteri kamu menteri stop sih job akan juga South Asian buat banyak ya kun di tournament makam majong makam jadi aku jangan terlalu compare from the national level nomor aku ke South Asian kelabun di countries bawaan di players babet different countries but we have more efforts more techniques more skills hakai bapila kai kami ni jangan mentata kadi banyak goal hakan national games ke Barcelona next year ada jarak punya but banyak gold medal hakan world championship juga karate so when she got day ma when I kat kini gibre kon when I will see me long ke bas tanat ba long ba ke ba I will see me kena kun nang trace tom issue di dua tournament ke ba le ka stay ngale ka individual kata jong ka under 21 buat ka along kami buat ki lawan bagi top players baik nanti weki countries buat le akun kan bala ban yo bronze medalist ni squad kalau ke jimpen kre kalau menganak banyak kai ba wan yo represent susu nak ta kari dia buat wan pendra nam ya ka ri buat ya ka state tu kunjuk ngakum ka kami ngat kaji sangu kali ni kong suasya ublay nong bu nong tau belari la sumar yani de ka kerteng conga ngadai irus ni tempun pau de but bor lang lendo nong lai de kun conga udai ugidian tempun na kasnong lai kra nong remrut ngakum ka kami ngadap da kajing kemen da kajing sengu ba blay ulari la sumar hadu kini kirta bu udon berborak dan kemet ka bakoi pakhia kajing sengu mas sengu lengkong ya kini isardon nadu ba kun jonga udang letang kelas 2 ula sim ya kane ka senjam ban praktis pista pat isardon barbor ulong kum ukpa ubaya lamnya I hakapor dang khandai senam karta gidian ula syajid ban lek syapo Gujarat ka bandingkong ulet sya Gujarat den nang ta bedeh por lek sya Gujarat gidian uwanra ya takanam ka burom ya ka jingya lek ka haya ka association bat ya ka yeng ka sem kumju bat ya ikini ki sekretari sarksan presiden bat ya baro kini ki nong hikai ki biadon lang hakane ka association jong ukun jonga ngakum ka kami lada ukun jonga usya jit biang panlek biang syabar jong ke India ngikum ka yeng kasem bat kum ka association ngikerpat ngikum ka yeng kasem bakin kersian lang ya ka yeng kasem jongi bangin wat kilat kilinti ngimdai ban penduk jingkermen haba kikun jongi kidon ya taka jing temu ka babha nyentur karai mau karai ding mintrut haka jenjaru in persyang ban wat kilat kelenti ngum ngikum kikimi kikpa ban ai mensim ni ukun bat ai kata ketika diang ketika bon ban kersian ya ukun nang wan ra susu ya taka nam bat kaburom hakane kari India jongi bat khantam ya kane ka state Meghalaya ka jongi ni kong ka ban ai mu try nung penim jung Jesus Christ ba ai kane ka jing jong te kwa ban ai nguru ba don kat akina du kapor kilek tat hadu bakinda one time ta te ngakwa ban ai kuble ru jong ya ka ye bar ki coaches jong a amka kunju re amka ba don kat ani net bat minstiem bat kiladon bat ka ingin nakapor sakor nadu ka training bakilaan bat step anget te hadin haborok kiliang Daniel ela kana do porbadang song class 1 kabumut Andrews na ta ha ko jing alam jong I Southern Block lingdo payi tingi tap da jing sukman ban nang kersan ben nang niskuan don kalau hakan nasional na internasional nim ha be nana kunjungi perform bahagi ni jadi dikasihan kebenikong kabailet sabar nari India bat kadikasihan nikong iyo gold medal teng kayo mitap da kadikasihan kumen Meghalaya Post.news